Fl-art tal-Latnija fil-Melliħa saru skoperti arkeoloġiċi ġodda li jtawlu l-preistorja ta' Malta b'1000 sena u li jagħtu stampa aktar ċara ta' ċivilizzazzjonijiet fl-Ewropa. Dawn l-iżviluppi ġodda ġew mnebħa minn proġett u studju imexxi minn Eleanor Sherry u Nicolas Vella mid-Dipartiment tal-Klassiċi u Arkeoloġija fl-Università ta' Malta. We've connected Malta to a deeper prehistory that is represented by hunter-gatherers. This is the first and longest-lasting period of prehistory to do with our species. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li qabel din l-iskoperta kien mifhum li l-ewwel ċivilizzazzjoni li waslet f'Malta kienu bdiewa u waslu 7500 sen ilu. U rikonoxxut li fis-snin ta' qabel fl-Ewropa kien hemm il-hunter-gatherers ċivilizzazzjoni li kienet tiddependi fuq il-kaċċa tal-annimali u ġbir ta' ikel ieħor min-natura. Storikament l-arkeologi kellhom l-idea li dawn ma kinux kapaċi jaslu fuq gżejjer żgħar, madankollu l-istudju wera illi f'Malta kien hawn preżenza umana minn tal-inqas minn 1500 sen ilu u kienet din iċ-ċivilizzazzjoni. The people we find on Malta a thousand years before the arrival of the first farmers were the survivors of the last European Ice Age. When they came to Malta, they found a unique ecosystem consisting of indigenous deer, foxes, large birds, tortoises, large lizards, all sorts of animals that don't exist today. Warajhom ħallew foklari u depożiti ta' armijiet li fihom hemm il-fdalijiet ta' ikel imsajjar u ta' għodod tal-ġebel li l-koll instabu fl-art tal-Latnija. Ħafna mill-għodod li kienu qed jintużaw biex jikkaċċjaw kienu magħmula mill-ġebla lokali u ċaq miġbura mixtut. The impact of these discoveries is huge globally, not just for Maltese prehistory. And it centers Malta in the middle of these unknown Mesolithic networks. Malta's a small island in the middle of the Mediterranean, and we think of it as sort of fairly isolated, but it wasn't. It was in the middle of the Mesolithic world, at the center of these sea connections, which are transforming everything we knew about the history of Europe's lost hunter-gatherers. Il-professur Sherry temmet li riċerka bdiet fl-2019 u ħadet ħafna żmien, iżda qatt ma stennit li din se twassal għal din l-iskoperta.